joto no phải cam ai YouTube channel wo ongkhe chung tinis snung laina English to kabru video ta ke ba mano akhe joto no full video pairiye net ma hingi asa ke pio jodi se tangbo video no naiye siama bujume ma tongke comment section no comment di arongkhe chung kromoi dera mo tok singkhe nang comment section wo riya chung no chi sapidi Akhe nang bo channel lo puila nai mong ke subscribe ke saudi nang bo video no hatung ke ha ke like ke di like ke nang ni parong no nung pui mchu ke share ye joto no mu ye ke di Akhe to chung sung len ma ke English to go bru video ta se what meaning kau thai ke ba ma ini ke chung video kau ta thang ye nai lina Number 1, either or, neither, nor, perhaps, probably, possibly, more chung snulaina tini yoke. Number 1, either or, kehaya ba kehaya use mo ko. Number 1 example, either if I cannot give today or I will give you on Monday. Example, tining se jodi maya on pipo sambarawale rinai. Number 2, neither nor kehapo ongya. Number 2 example, neither black nor green sompono ong ya krangpono ong ya. Number 3, perhaps ong mai nai nai sisok yawa kaula siyaw mo se. Number 3 example, I will perhaps go to your wedding ceremony, friend. Example, nini kaile bari yo bre tangke thang mai pho tong mai nai nai. Number 4 example, possibly ong mai nai nai. Perhaps and possibly same meaning, something not sure. Number 5 example, I will possibly go to your party. Example, nini party yo bre tangke ang thangmai pho tongo. Number 5, probably ong nai ong pho tongmai yo adverb. Number 5 example, I should probably go because my mom is suffering from hematuria. Example, angle thangyap nai nangye tong nai hat ma hinsing ke ai ni ma se thui ke ma stuye be thakhok chei tong mi joto no Kha Chang wo ai ni video pai hani na ye tong jam